नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलोकलाघवमानं परामृष्टमात्यन्ततो धृतगोप्या। यशोदाभियोलोकलाघवमानं परामृष्टमात्यन्ततो धृतगोप्या। सच्चित आनंद स्वरूप जावन आशिल्लो देवोत्तम परमपुरुषाक कोणाले कन्ना गल्लेल मत्स्य आकृती कुंडल यशोदामय्याक भिवून वानापशी दूर धांवतना गल्लारी नृत्य करतस कोणाक यशोदामय्यान तागेल मागशी धावन कडेकय धरले आनी कोण दिव्य गोकुल धामांतू केन्नाय प्रकाशमय जावन आस असले परमपुरुष जावन आशिल्ले दामोदराक हांव विनम्र प्रणाम अर्पण करता। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं करम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं करम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाङ्ककण्ठा स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवादम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिवादम्। अवसूल हत्तांतू बड्डी पळोवन तो रडतस आनी तागेले कमल हस्तान दोनी दोळ परत परत गश्टितस। तागेल दोळ्यांतू भंय भरला उक्केन उक्केन रडले निमित्त तो जोरान श्वास घेतस तशी जावन गळ्या घालेले शंका मणकेची 3 सल्लाचे मोत्या सोरू हलतस। हांव हे दामोदराक कोणाक भक्तीन मात्र बांधू जाता ताका नमन करता। इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम्। इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीशिताग्निषु भक्तजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं स तावृति वन्दे। तदीशिताग्निषु भक्तजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं स तावृति वन्दे। हे पूर बाल्य लीलान तुवें गोकुलांचे जनांक परमानंदांत बुड्डयले। भक्तांक मात्र तुका वलुसुच्या जाता म्हणून तुगेल ज्ञान आनी ऐश्वर्यांतू मग्न जाल्लेल्यांक मात्र दाखोवन दिता। हांव मुगान तुका 100 पटी प्रणाम करता। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं तेव पूर्णतः गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तं किमन्ये। इदं तेव पूर्णतः गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तं किमन्ये। देवा तुका पुरा नमुने वर दिवच्या जत जलारी मोक्ष जावो वैकुंठवास जावो विंगड कंचे वर मक्क नक्का। तुव वृंदावनाचे बालगोपाल रूपारी मिगेल मनांतू केदनाय राब हे सोनू विंगड कंचे वर मक्का कशी प्रयोजन जाता।
इदं ते मुकाम्बोजमात्यन्तनीलैर्वृतं कुण्टलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्याम् इदं ते मुकाम्बोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुण्टलैः स्निग्धा रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितां बिम्बरक्ताधरां मे मनस्याविरस्तमलं लक्षलाभे मुहुश्चुम्बितां बिम्बरक्ताधरां मे मनस्याविरस्तम् अलं लक्षलाभे देवा तुगेल मुखारविंद कळे गुंगुरू केसान आणि बिंब फल मणकेची तमडे वोंटान अलंकृत जावन आसा यशोदामय्यान परत परत उम्म दिल्लेले हे मुखारविंद केदनाय मिगेले मनांत प्रकट जावं हे सोनू लक्ष कटलान अनुग्रह दिल्लारी कसन प्रयोजन नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृक्षति दीनं बतानुग्रहनिशमामज्ञमेदाक्षिदृश्यम् कृपादृष्टिवृष्ट्यति दीनं बतानु गृहनिशमामाद्यम् एदक्षिदृश्यम् हे दामोदर अनंत विष्णु हे प्रभु तुका मिगेल नमन मिगेल वेरी तुगेल प्रीती दाखय आव अज्ञाना निमित्त दुःख भरलेले संसार सागरांत बुडतस दय कोरनू तुगेल करुणा दृष्टीचे पावसान म्हाका उद्धार करी मिगेल दोळ्याक तुगेल दर्शन दी कुबेरात्मजौ बद्धमुतैवयद्वा त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वा त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह देवा दामोदरा यशोदामय्यान तू चैल्ड असताना गायक बांचे दोरीन तुका वानाक बांधून घाल्ले तू मागिरी कुवेराल चेल्ल्यांक नारद मुनीर शापा दुखून मुक्ती दिले मागिरी तू तांकां तुगेल भक्त जावचे एक अवसर दिले दय कोरून म्हाकाय तशी अनुग्रह करी म्हाका विंगड खंयचे मोक्षाचे आशिना नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायत विश्वस्य दाम्ने नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायत विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् 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 देवा हांव पुरापशी सुरेख तुगेल उदराक बांदील दोरीक प्रणाम करता मागिरी हांव सगळे ब्रह्मांड आश्रय जावन आशिल्ले तुगेल उदराक प्रणाम अर्पित करता हांव तुगेल मस्त मोगाची श्रीमती राधिकाक विनम्र नमस्कार करता हांव अशी अनंत लीला प्रकट करचे देवोत्तम परमपुरुष जावन आशिल्लो तुका प्रणाम करता
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय दामोदरा 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 जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा